Кардәш республикаларының мәдәни элемтәләре ныгый. Казах шагыйре һәм мәгърифәтчесе Абай Кунанбаевның туына 175 ел тулу уңаеннан Казанда Төрки халыклар мәгърифәте конференциясе узды. Фәннәр академиясендә Казахстан, Үзбәкстан, Азәрбайҗан галимнәре һәм күренекле мәдәният эшлеклеләре җыелды. Кайбер кунаклар онлайн очрашуга кушылды. Конференциядә катнашучылар Казах шагыйренең Төрки халыклар мәгърифәтен үстерүгә зур өлеш кертүен билгеләп үтте. Татарстан һәм Казахстанның мәдәни хезмәттәшлеге ерак тамырларга барып тоташа, Абайның тормышы һәм иҗаты республика халкының аерылгысыз рухи бәйләнешен раслый. İcatı uç çırındağı hem ondan sonra Kazak ruhi turmuşuna iskitki zor yığıntı yası. İndi Tatar dünyasından işek. Tatarlar bilen Kazaklar eligelikten beylenişleri kişili bulgan. Hem bir demin aşırında bizim köpküne kişilerimiz Kazakça bilgen Kazakçanın eserlerini okuganlar. Hem anın jırların kilegenler. Şu lisepten Tukay, Derdimen, anda başka. Hem bu tradisiya alga tabada devam eder. Abay eserleri vaktinde basılıp çıkmıyor. Anın birinci kitabı 1909 yılını. Bunu Peterburg'da yaşamışı Kırım Tatarı İlyas Braganskiy bastıra. Hem onun ikinci basması şulay Kazan neşirler bilen, Tatar neşirler bilen beyli. Ul Orenburg'da 1916 yılını dünya göre.